وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga uripnu Allah, mga luksami, mga pagariami, mga bubayami, mga watami. Giyang iya kalilimutan nan nagiin so kalalayaman tanu man lagi da iuras, agung man lagi da gawi di itanurun makapamagpada ibu panagung taman tanu sisa giyang kutua kap kumani ku panagung taman tanu udina panamartanu udina giyang kutua paratia tanu saka bepakau surian sisa giyang kaya di itanu kapagintaw sang kaya dunia gina di pemangni tanu si ku Allah lalayon yan peterangan sa mga pusutanu si ku lagi da iya magalbak ayamataan nagyang kaya lagi da iya galbak nada betanu si ikapaar ayabu atitu tau di makang guloda lagi da iya galbak nagyang kutua tau ayaman yan na lalayon teterangan wallah agyang kutua pusuyan bapira-pira mga tau di makan dingan-dingan si sagyang kutua galbak papipikiran ama pia ben na daw na bagan wallah sebab si sagyang kutua da katrang ang kutua pusuyan si sagyang kutua kandar pa yan si sagyang kutua lagi dutua kalilimud gianan isabab manguripnu Allah igira manuntua adna mini tunay tanu si kumangasubuan wallah adna miyang galabakatanu apa de kumanga ikasusuat wallah subhanahu wa ta'ala na di itanu makapangin syukur si wallah makapupenalamat tanu si wallah si sagyang kutua kiapad tanu udi nakin itong tanu si sagyang kutua bilangan mga tao pagpakatunay udi na di makang galabak si sagyang kutua mga ikasusuat wallah subhanahu wa ta'ala. So may sabab siyan na giyang kaiya oras tanu na ayay niya mapipikir tanu pelabuan tanu bitira na giyang kaiya katur wallah subhanahu wa ta'ala tigyan manay wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya. Pitur wallah subhanahu wa ta'ala da apaderkan watig wallah abon di makasagad da apaderkan watig wallah abon di makasagad aya betadana natig mana i wallah aya betadanan si iku kadnan ka na kukumananan ama papasad uli na minitunay thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya uriyan yan na sibatan wallah so sirano to amya mananggila na imbaga kiyan udi na imbuangian imbaga kian so mga darwaka udi na imbaga kian ro so mga darwaka apakidulairan amangal biran dia kaya katur wallah pitur wallah atiyan mana iya wa im minkum illa wariduha da apaderkan wabon di makasaged nagyang kaya pitur wallah akasaged tanu ayama nanian na o mani syarakat tanu na palayon pa kasaged nagi isu ka pakatitay o mga kadin wallah mga manusia si ikwaya mana niyan nasirat si sagyang kutua kapakataling matanu si isa lungan amuli giyang kaya kapakatitay si sagyang kaya sirat nadaba si pakalidas ayama na niyan na malagid o baradusa anta kami ratyaya malay panaguntaman na pala siran pakaukit si sagyang kanan asirat sa aya dalil nagyang kaya katur wallah atigyan manay wa im minkum illa wariduha da apaderakan atig manay wallah inunta na pakasagad si sagyang kanan akatitay si ikwaya makna niya na sirat gitu sabab aso si Sheikh Abdul Rahman As-Sa'di
rahimahullahu ta'ala na ayat atiruyan na tiyan manay hada khitabun lisairil khalaiqi barrihim wa fajirihim wa mu'minihim wa kafirihim annahu ma minhum min ahadin illa sayaridun nara hukman hatamahu Allah ala nafsi. Da atiyan manay ati yakin ya Syekh As-Sa'di rahimahullah hada khitab yang kaya tigina ayat apa yang adian tanu dina yang kaya ayat abiyat tanu na khitabun lisairil khalaiq na ayat ini tutumpa na si wallah subhanahu wa ta'ala na sukaden dan umanga kadin barrihim wa fajirihim so mga pipiyakiran udi na so mga baradusa kiran wa mu'minihim wa kafirihim nagu sumya marati yakiran mirati yakiran nagu sumyang kakiran annahu ma minhum min ahadin illa sayaridun nara hukma hatamahu Allah ala nafsi amata andnaya atig mana yakinya Syekh As-Sa'di ada atigin apa derakanu udin ada apa dekiran aisab inun tanah mata tangkad apa kasagadu si sagiang kanan as-sirat ayam maknanian na piasa dan wallah aku kuman ayam maknanian na piasa dia ci saginawanian wa au'ada bihi ibadah na gaya maknanian na ini begini anan adian di si iku mga uripnian fala budda min nufudhihi akai kailangan dun ama penggululanan ayam maknanian na dinnan mi pemberdu kama penggululanan agiang kanan akapakati tay si sagiang kanan as-sirat si sagiang kutu akapakataling matanong si isa alungan amori ginan ayam maknanian na da sa katawr katanum malagid umiya maratiatan anta ka ayam maknanian na sumiyang katanu malagid ubara amal tanu anta aka ilulukatan wagi yang kutua kapagaman udi na ayam nanian na pinggululatan wagi yang kutua mga sugun wallah anta aka ayam nanian na tomiyali kuditanu udi na atiyali kudan tanu susugun wallah subhanahu wa ta'ala na pala tanu dan pakasagad udi na pakaw kiti sagyang kanan asirat dan na bon tabiya dan nabon tabiya bau tiabi wallah subhanahu wa ta'ala ka umani isar katanu na pala pakasagad si sagyang kanan asirat pala pakatitay si sagyang kanan asirat si sagyang kutuwa kapakataling matano si isa alungan amuri ginan isabab miya panutuno Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu amata na tigina su Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan yaridun nasun nara ثم يصدرون منها بأعمالهم فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم كمشيه أيما نيان napakaw kita tigmana iyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagyang kutwa sirat udi na si sagyang kutwa ayama na niyan na makakantay asirat si ikunaraka napakaw kita natingin manay mga tao summa yasturuna minha bi'a'malihim na sagyang kutwa kapag ukitiran si sagyang kutwa sirat na ayama na niyan na aya kapag asagadiran roo na sadin ka amya pasadiran aamaliran si sagyang ke dunia fa awwaluhum kalamhil barq nagyang kutwa paganay apakatitay si sagyang kanan asirat na aya kapag katitay niyan si kusirat na lagid o ayama na niyan na kilat aandid ni kapakasagyang kutwa kilat miyakaw mas kanyan si sagyang kutwa sumwanian yanan ipaganay apakaw kiti sagyang kanan asirat summa karrih uriyan yan atingin manay na lagi na tingin sa San Bernardo ayama na niyan na aya kapakaw kiti anong na lagi do sa San Bernardo siyang Bernardo na ayama na niyan na sumyagid sa kanyan si sagyang kutwa sirat summa kahudril faras uriyan yan manalagid uwayama na niyan na ato ni ba na pupila lagu ya kuda lagi du kapala lagu ya kuda akaga niyan sagyang kutwa kapaka ayam ananian na kapaka sagud yang sagyang kutwa sirat summa karrakibi fi rahlihi uriyan yan na lagi du man ukukuda ayam ananian na pupila lakaw udi na lagi du ukukuda si sagyang kutwa di niyan kapalalayag agyang kutwa kapaka sagud yang sirat
thumma kasaddir rajul urian yana lagi waya makna yana pudela kau agiang kutua mama atun ini bana kargenan thumma kamasihi urian yan atigin mana ina lagi uplela kau sakanian ginan ika pakasaged o umani isa si sagiang kutua sirat ayam makna yana berang-berang agiang kutua kagaan agiang kutua kapakasaged umani isa si sagiang kutua sirat aya adab aya sabab putu nagiang kutua ayam nanian na amaliran amia pasadiran si sagiang ke dunia na sadin sa tau amala agiang kutua amia pagamalian si sagiang ke dunia mala agiang kutua amia praradian amal udi na panaguntaman ko katataguyan si sagiang ke dunia na si kepada sagiang kutua mga tao apakah sagetiran si sagiang kutua sirat sa langit ayam nanian na kilat umani sana pala-pala apa kasagid si sagiang kanan asirat pala-pala apa kau kit si sagiang kanan asirat sada abau nu ketabia da basan tiabi wallah naguda pana abasan tiabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ayat mismu bitiruna sudin wallah subhanahu wa ta'ala nagu sudun pan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayamin degidai si sagiang ka iya kapagu kitanu udina kapakasagid tanu si sagiang kanan asirat si sagiang kutua kapakataling matanu si isalungan mauri gian ka iya hadis amia panutul tanu nagianan imanganan nao sagiang kutua ayam nanian na adun asirat si sagiang kutua kapakataling matanu si isalungan amuri ad na amakakantay ayam nanian na sirat apagukitan tanu si sagiang kutua kapakataling matanu si isalungan amuri agianan na makasasay barat sa lagi utulay amakakantay si sagiang kutua atag uapoy si ikunaraka jahannam kepusanun sagiang kutua kapakaw kitun mga tao na si ikwaya maananian na surga aya atali kudana agiang kanan asirat na suwaya maananian na atun iniba na surga giang kanan asirat na aya maananian na mas maito adigiyang kutua buk nagu mas magarang adigiyang kutua kampilan aya maananian na kagarangyan na si sagiang kutua kapakaw kitun mga tao nagianan isabab Pitirung Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kaya pakatitayan yan si iku Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu atingin manay balagani anna al-jisra adaqqu min ash-sha'ra wa ahaddu min as-sayf mini sampai rakna tingin manay o Abu Sa'id Al-Khudri pada ako mga sahaba na ayakatiru yan natingin mini sampai rakna udi nami dira utrak na tingin manay amata na tingin asusirat na mas maito mas mabuti adi suaya maananian nabuk nagu mas magarang adigiyang kutua pedang udi na kampilan ginan iaya maananian na isanan ko mapenggulula si isalungan amori ada abatarun kepalaguyan kauman isar katano napakatitay si sagiang kanan asirat si ko kapakataling matano si isalungan amori api aso mga syahid api aso miyamatay api tiru Allah udina pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam agiang kutua kaya patay niyan na di pumagi di ayaman niyan na dapu magi tungnon lagi dagiang kutua katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina man kana akhira kalamihi fid dunya قول لا إله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة بغير حساب سادن ستاو ayam maknanya ayam muri-puri ami pakas udina iyan kapagintaw ku dunia na la ilaha illallah na pakasul ku surga sadin na kapamagitong gitu na den na aba kapamagitong ayam yatir sa hadis na da ba kapamagitong sa giyang kutua kapakasul ku surga na gitu na pakasag depan si sagiang kanan asirat pakasag depan si sagiang kanan asirat ayam maknanya da basan tiabi wallah subhanahu wa ta'ala si sagiang kutua ayam maknanya kapakataling matanu si isalungan amori kapala-pala tanusan pakasagad si sagiang kanan asirat pala-pala tanurun pakatitay agianan na ayam maknanya na atun ini ba na makakantay si sagiang kutua atag neraka jahannam apagletan usurga agus neraka pagletan usurga agus waya maknanya neraka ginan isabab agiang kaya sirat na benar ya kenapa ini mata getutul si ku mangaluks agiang kaya dira nakapanupula si sagiang kaya sirat
agian kaya sirat na titug na ya benar ama pengpulau lain isi salungan amori aya dalil lagi yang kaya Quran aguso sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagu mia ijma mia dia memesan so mga sahaba nagu so mga tabi'in nagu so mia mangunut kiran si kumapia sa mataan aadun as-sirat aketitai mga kadin ko kapakataring mayran si salungan amori umani isar kataron na paleon pakatitai nagianan ini tanong kaprepara misi sa giyang kanan amasa o ano ba na mapuntanong sa giyang kuto ang mga tao apa katitay siran si sa giyang kanan asirat sa ayam ananian na lagid agiyang kuto kilat ayam ananian na kapakasagidiran nun akna basiran kepasangan si sa giyang kuto kasugidiran si sa giyang kanan asirat giyon di sabab si Imam As-Safarini rahimahullah ta'ala na ayakatul yan na tigin manay was-siratu syar'an jisrun mamdudun ala matti jahannam yariduhu al-awwaluna wal-akhirun fahuwa qantaratu jahannam bainal jannati wan-nar wa khuliqa min hina khuliqat jahannam Petru As-Safarini rahimahullah ta'ala atigin manay was-siratu syar'an jisrun suwatigin tu sirat si ikwagama kaya aluin yan kuwagama na jisr efteru na jisr na may kay barat sa lagi no utulay mamdudun alamat di jahannam ama kakantay si sagyang kutwa aliyawaw unara ka jahannam yariduhul awwaluna wal akhirun apakatitayron uni napakasagidun sumyangaw una mga tao nagu sumyangaw uri amya gintaw fahuwa kantaratu jahannam bainal jannati wan nar agyanan na tulayanan si iku naraka jahannam amatatag si iku paglitan surga nagu sunaraka wa khuliqa min hina khuliqat jahannam aina din sakanian si ipu din si sagyang kutu masa akiad na wallah subhanahu wa ta'ala si iku naraka jahannam ayamanan yan na si sagyang kutu akiad na wallah si iku naraka jahannam na miya adun din mambu agyang kanan asirat ayam na niya naku kitan tanong si isa giyang kanan kapakataling umatanong si isa alungan amori nagiyanan miya kadagdag lagi ang kuto miya panutul si kung mga hadith maka manunumpang si isa giyang kaya kapakauki tanong uli na kapakatitay tanong sa sirat si kung kapakataling umatanong si isa alungan amori si isa giyang kuto kapangukum wallah subhanahu wa ta'ala na pakaukit tanong si sagyang kanan asirat na bida-bida agyang kutwa kapakaukit tanong si sagyang kanan asirat adno tuwa sumya maratiya na aya kapakaukitiran si sagyang kanan asirat na lagi usap rakmata ada di kapakaparkiran udi na lagi agyang kutwa kilat ada di kapakaparkiran upama ama bekali na namatairan na miya masiran si sagyang kutwa sumwaniran miya masiran si sagyang kutwa sumwaniran ada mana lagi yang kutwa kilat ada mana lagi ayam ananian nasi yang berandu ada mana lagi pulai juga papanok ada barang-barang yang kutwa kapau kitiran antun ini bana kakedugairan uri nakatitairan si sagyang kanan asirat na pemerintah nusik wallah asa ketanu nasi tanu mapen si sagyang kutwa mga tao apa katitay si sagyang kanan asirat ayang apa katitay niyan si sagyang kanan asirat na ayam na niyan na lagi agyang kutwa saprak mata uli na agyang kutwa kilat ayam na niyan na gibu agyang kutwa kaprak mata tanong na miyakaw matanong si sagyang kutwa sumuan tanong ginan wa im minkum illa wariduha da'ay sarkanum apa dirakan watig mana wallah abadi pakakadug uli na abadi pakatitay si sagyang kanan asirat umani sarkan tanong na pakatitay si kusirat naginan di tanong ka preparado si sagyang kaya di tanong ka pagintaw si sagyang kaya dunia ginan ikaturun wallah ini sumpat yan sagyang kutwa katuruyan at ginan summa nunajjil ladina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya uriyan at tingyan manay wallah nunajjil ladina attaqaw uriyan agyang kutwa katitay uriyan agyang kutwa kiyaturun wallah sa ayam ananiyan na aisab da apa derkan watik mana wallah abadi pakakadeg dina pakatitay si sagyang kanan asirat urian ini tundugun wallah wa nunajjil ladina taqaw ayam ananiyan na summa nunajjil ladina taqaw
uriya dia na tingman wallah nasibet nabi susiran tu amia manangila wa nadaru adh-dhalimin fiha jisiya nanggana tanami ro tingman wallah so mangadar waka apakidulairan agiang kutwa mangalbiran pepakadula siran cagiang kutwa sirat ayap kidulairan agiang kutwa mangalbiran si cagiang kutwa masa apakatite si cagiang kutwa sirat ginan ayam ananian na giang kutwa mangatau ami mananggila nasiran ay mangatau asubatan wallah cagiang kutwa kasubtakiran wallah napakakadug siran ko sirat sa lagid ayam ananian na kilat uli na lagid agiang kutwa saprak mata ayam ananian na andin ni kaprakairan si cagiang kutwa matairan na miyakaw masiran si cagiang kutwa sumuniran naginan ayam ananian na anto na iniba na taman akap kibubay wallah si cagiang kutwa miya maratiaya asiran na minsan pa napakasagad siran uli napakaukitiran si sagiang kanan asirat na kana ubasiran ke pasangi kagiang kutwa kapakaukitiran si sagiang kanan asirat na ayam ananian na pakaukitiran sa kalalabudan siran uli na magaan agiang kutwa kapakasagadiran si sagiang kanan asirat na sakatan mambuaya na dipindi ko mga amaltan si sagiang kutwa kapakataning matanong si sanungan amori na dipindi ko miya pasadtan wa amal na sadin sa miya pasadtan wa amal na giyutwi diyang ka ayam ananian na kapakakadagatan udi na kapakatitay si sagiang kanan asirat baka matanoro na sadin sa tao amyaga malapia-pia niyaratiaya miya nang gila na pakakadag si sagiang kanan asirat sa lagi ukilat udi na lagi agiang kutwa saprak mata nasapman sa tao ano muluka kenabab man mananamar uwi na kenabab man gumagenak na dipindi agiang kutwa amal kita ni gumanian si calongan amori na gitu mo ikagaan akapakakadugian si sagiang kutwa sirat gitu sabab si Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala na ayakatiruyan na tingin manay ay idha marra al-khalaiq kulluhum ala an-nar ama yatingin manay ka amakasagad sa mga kaadaan langon sila na sa ikunaraka lama ay Peter wallah na Peter wallah na ay ako sagadan tanong na sunaraka ino to nakagiging ko to asirat ako kadagitano na si makakantay ko liyawaw wayang ananian na narakajahannam apaglatan unaraka uso surga naging ko to akasigitano ron naging kutwa ayak apakaukitian na lagi do kilat na kanaba kerarang kagiyang kanan aapoy na api kasasara si bagiang kanan aapoy na sagad na kau na limang api asubaray bulo ka na di kerarang kagiyang gitu ayak ananian na giyang kutu asirat na makakantayanan si sagiyang kutu paglatan usurga gusto naraka maatag sa kanya nagiyang kutu apoy maatag sa kanya nagiyang kutu apoy ayak ananian nagiyang kutwa miya maratiya napakaukitinan sa lagi do ukilat ayam na dinan kagdam agiyang kutwa kayaw niyan dinan pa kagdam agiyang kutwa kasasara sebudi nagiyang kutwa kapalagindab agiyang kutwa apoy si kunaraka jahannam nagiyang kutwa ayak apakasagadi no pa manalagi do pulalagwi o di na lagi do sembernandu na manuira na kagdam agiyang kutwa kayaw agiyang kutwa kasasara sebagiyang kutwa apoy giyang kutup manatawa ben pupakadula udi na pupakalalakaw sagiyang kutwa kakadagyan sagiyang kutwa sirat na kagdamiran agiyang kutwa kasakit udi na giyang kutwa kayaw ang kutwa kasasara sebuah maknanya na apoy kunaraka jahannam nagiyan na dipindihan ako amal utaw si sagiyang kutwa kapakakadagiran si sagiyang kanan ayam ananian na antunay ni ba na sirat nagiyo ti sabab pa Peter Ibnu Katsir tingin na idha marra al-khalaiq kulluhum ala an-nar amay kamakasagidin tulangon kaadin si sagiyang kanan na apoy ayam ananian na makatitay sinan si sagiyang kanan asirat wa saqata fiha man saqata min al-kuffar ama maroro suwaya maknanian na kerururun apa ku mga kafir ayam maknanian na kagi sa mga kafir na uman siran na kumundag sagiyang kanan asirat nandepa kasiran maulug siran nabi batug siran man kumundag siran na maulug siran man nagyutun di mau ulaw-layran
sagiang kutua kap kedigairan si sagiang kanan sirat wal usad zawil ma'asi bihasabihim dia kutu pena amang abaraduca pakau keciran si sagiang kutua sirat jadi pindi memusi sagiang kutua dusairan nagi utui ka kegedamairan si sagiang kutua kasakit uni nagi yang kutua kayau ayam maknanya nama atagida maka atagiran si sagiang kutua ka kedigairan si sagiang kutua sirat nah sagiang kutua masa pekulugun sumanga kafir peketatakon sumanga baraduca sagiang kutua ka kedigiran si sagiang kutua sirat najjallahu ta'ala al-mu'minina al-muttaqina minha bihasabi a'malihim nah sebetenun wallah suaya maknanya miya maratiaya nagu miya mananggila sagiang kutua ka sebetakiran wallah na dipindip man untuk mga amaliran dia kutua miya maratiaya miya mananggila na lagi no kilat akapakasagidiran lagi no permata akapakasagidiran dipindi ko amaliran upama mana ko kalalubatan to na lagi no waya maknanya na sembernandu na upama mana ko kalalubatan lagi ang kutua amaliran na lagi no waya maknanya na kukudasiran dito ikapakasagidiran si sagiang kutua ayam maknanya na sirat فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا نجير كتكون أقدان أقبقى أسجد لنتيك الصراط نجير كتوا أيام أن ينقى أقبقى لبواسيرا نجير كتوا الصراط nasi itu madi dipindi udi nasi mati timu si sagiang kutwa mga amaliran amya pasadiran kuno dia gimuta mga amaliran amya pasadiran si sagiang ke dunia naginan di tanusan ka preparadwi saya ka preparadwi tanuron nah ngulalan si ko mga amal tanu pipi-pian tanu wagi yang kaya mga amal tanu sagi yang kaya di tanu ka pagintaw ku dunia pagkada ka lang tanu sa mga amal tanu so ka pamuasa so ay makna niya nakapamatiya sa Quran siapa tanu sa mga sambayang tanu sa mga amal tanu kung katudin tanu si ikwallah yang kutu alalay hindi ka pamangni sarila nakatubat si ikwallah subhanahu wa ta'ala laboru na giyang kaya katubat kay kailangan tanu agiyang kaya katubat na kung kapamangni sarila si ikwallah subhanahu wa ta'ala kapaya kay sabutan na katanuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tingin manay ya ayuhan nas hey mga tao tubu ilallahi wastaghfiruna pangni kanu wallah sa ayaman niya narila tubat kanu si wallah na pangni kanu nating man Rasulullah sarila fa inni atubu ilallahi wa astaghfiru lahu fil yawmi aktsara min 70 marra kama tanasakna tingman Rasulullah na dia ko tingin ditubat si wallah na dia kurun di mawang ni sarila si kumambasa alungan sa sobra sumaka 70 baka 70 gitu na rasul to siugu sakanian wallah pakibubayaan wallah siniap sakanian wallah ko mga duca ini rilaun wallah agin ko to miyaw na ria duca niyan na minsan pa gitu na di mamang ni sarilak wallah nagudi itubat ko wallah subhanahu wa ta'ala ko uman gawi sa ayat pinakaminus na sobra so 70 isa miya panutul sa hadis na maka magatus maka pamang ni sarilak magbasa nga maka magatus maka tubat si wallah subhanahu wa ta'ala nasa katan ay katataman na katan kung di tanong ka panawat ko wallah di tanong ka pamang ni sarila si wallah iman po na tiapitaan tanong minisampay tanong ko kapita-pita nabi kapira tanong makapamang ni sarila si wallah biya kapira tanong makapanawbat benda ayaman na niyan na adna ketur katanu ayaman na niyan na adna ketur katanu da si ko tanda yung umurian na din makapamang ni sarila si wallah o di na si ko salungan nabi asumya kaysa da makapamang ni sarila si wallah mada kalaya aya pinaka-simple ayam ana niya na simba si wallah na gyud kutwa di tanong katidin tanmi si wallah subhanahu wa ta'ala simple kenapa kailangan sa ayam ana niya na oras samala kenapa kailangan sa ayam ana niya na kada galbak apian tunay galbak ka nakapakitatan man ka wallah kenapa kaon mararasay gibo kang ginaw ka subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah badakil batira ka oras gyud kutwa kang ginakka ayam ana niya na munto diga sa giyang kutwa walay ka munto diga sa giyang kutwa ayam ana niya na tindeng ka munto diga sa giyang kutwa opisinang ka dadi ka kegegah abang ka ayam ana niya na adi ka tidintan miswa Allah subhanahu wa ta'ala di ka kegegah ubang ka lalayong di ka tidintan miswa Allah subhanahu wa ta'ala very simple na asim besik wallah na udi ka na kegegah na yang ka pun kegegah susah lakaw kung mga simbak wallah
salakaw mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ni man minti-minti na kialuyasan Allah subhanahu wa ta'ala si sa Quran. Ha? Pada pun kialuyan Allah natina ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Tanu dah nating mana Allah kasul tadun ku Allah na iplendeg iplintad amo karna mga puso. Ibda kana mga puso. Dan mana kapta kana mga pusutan. Iya maknanian na. So very simple ayam maknanian na simbak wallah na gitanu mapenggulo na si sagyan kay ditanu kapagintaw ko dunia. Na gina. Ayam maknanian na makawatan si salungan na mori. Nah, sumia ka papasad tanu mang amal tanu sagyan kay dunia nagyud to din ngridan wallah. Si sagyan kutwa kapag kasagad tanu si sirat. Kapag kita tanu si sagyan kanan as-sirat. Adipin di samia pasad tanu amal tanu si sagyan kay dunia. Dia kada nakiatirun wallah. Atingin mana iya wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Da'a penerakan wating mani wallah abau dipakasagad. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Am yabalu isi ku kaddan ka aku kuman ama penggulaw lang. Summa nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Uriya dia nating mani wallah nasibut nabi sucinan tu am yamanagila. Wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Nanggana tanamiro ating mana iwallah sumanga darwakha apkiduleran agi yang kuto mangalbiran. Lagi yang kada na ayat dua taga ayat. Dua taga ayat tanamia kala la aguna ni anak tanu. Pa maka pega di mata tanuanan ci kapegi tau tanu si cagi ke dunia. Namala aga kuatan usan aguna. Mala kekuatan usan aguna. Adi tanu ding gede-gedaan. Si sagian kaya kapag intang tanong ko dunia di tanong di pamimikiran na upama ko pamimikiran na tanong na makapupunagutaman tanong makapunamartan pagkanta kapitan wagi ang kuto panagutaman tanong sagian kuto di tanong kapag intang sagian kaya dunia labaw si ko mga simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala kagian kaya di tanong kapag intang sagian kaya dunia nakatawan tanong aayam mo kaya pakasimbungar ka tanong Allah. Si sagian kay dunia na mitong naitan wagi ang kutwa ikasusuatian. Mitong naitan ron lagi ang kutwa simbar kanian. Giang kutwa langwan taman asubuan yan. Na aya asubutan tanong si sagian kanan na ayat dua taga. Dua taga ayat na paganeron na annal wuruda ala nari la budda minhu likullin nas. Mata na so kapakasagad kapakaukit kapakadag si sirat na mapenggulaulan na sa din na bon tabiya. Dan na bon tabiya. Lamun nun pakaukit sa mga tao. Sa din na bon mata tabiya si mga tao. Apiya sa mga nabi. Nakisagin na nila na pakaukit sinan si saging kanan asirat. Sa din na abon tiyabiya wallah subhanahu wa ta'ala. Na apiya pa na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dan yanun tabiya ginawa niyan. Saging kanan kapakakadugitan si saging kanan asirat. Miyado si sa hadis. Amiya pa nutul ummu mubashir. Akarmo Zaid bin Haritha. Api teruyan ayabtan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sisi sekalian cik walai wa Hafsa na piteruyan atigin manai la yadkhulun nar ahadun syahida badran wal hudaybiyah dan atigin manai ya pakasul punaraka aisabu si iku mga tao amia ka atin sinan ko kiat tidawa si sa Badr agu yang kutwa kiat tidawa kiat timu si sa Hudaybiyah dan atigin manai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kasut dikiran ku neraka. Naurian yan namiya ka ginaw su Hafsa at tigin manay. Tigin ya Rasulullah. Aya katur wallahu ta'ala na tigin manay. Wa im minkum illa wariduha. Da ay sa kirambu aba dipakasagad si sagiang kanan kakadeg udi nagiang kanan kapakasagad si iku sirat na pitur mabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigina thumma nunajjil ladina ittaqaw. Baka tidak mana gagian kutu akatir wallah urian yan ating mana wallah nasibut nabi susiran untuk yang mana gila. Ayah mana dian na pala-paletan usan pakasagad pala-paletan upakaw kiti sagiang kanan asirat dan nabasan ke tabia ayah mataan na ayah mapagulaw lang asagaga si sagiang kanan asirat nagiang kuto mga tao am yamanang gila yamarati asik wallah subhanahu wa ta'ala na bakasagad sila nun sa magaan na alagid ukilat uli nagiang kuto ka saprak mata lagid uwayam na niyan nakilat uli na saprak mata
Mia panutul ku kitab Bukhari agus Muslim. Abi panutul Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu apiteru yan. Tigian mana? Piteru Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal waladi fatamassahu an-nar illa tahillatal qasam. Ayamana nianna da ay sabuating mana iwallah. Da ay sabuating mana iwallah. Pada ku mga muslim apiat tayang sa talo kataw awata abadi ayaman na niyan napakasagad si sagyang kutwa asirat basta kanya di pakasagad sagyang kutwa ayaman na niyan nakakadag si sagyang kutwa sirat illa tahillatal qasam inunta na gyang kutwa kapakasagad yan si sagyang kutwa sirat na ayaman na niyan na lagi dagyang kutwa anto na inibana kagtas sa anto na iba na sapa agyang kutwa kapakasagadian si sagyang kutwa sirat naileni mananan ayaman na niyan na agyang kaya piyamatiatan o mga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na palayaanan manunumpang uli na palaya ayam ituturo yan nada api sa katawan na katano aba di pakasagadi si sagyang kanan ayaman na niyan na sirat badi pakatitay si sagyang kanan asirat si sagyang kutwa masa kapakataling matanong si salungan amori ginan kapupag umani tanong si ko panaguntaman tanong si sagyang kaya kapupagin taw tanong sang kaya dunia ginan kailangan adi tanong perutusa si sagyang kutwa simba tanong si wallah kaya mataan na si sagyang kaya kapakakadugat tanong kapaka aukit tanong si sagyang kaya asirat na ayaw uli mo katan wallah na upama kung managuntaman tanong ikala katanong wallah managila tanong sa nusa nagmaratiya tanong na ayaw uli mo katan wallah na pakasagad na tanong sa lagi ukilat uli na lagi nagyang kutwa sa prakmata ginan ubasu ketabiya da basan ketabiya kapi agyang kutwa tao ayaw mana diyan na biatang putang kada adisinan mapumagitong kapag makasumcinan ko surga dapat asagad cinan si sagyang kanan akatitay si sagyang kanan asirat ginan ipaganay asubutan si sagyang kanan buat taga ayat paganay rono to na da api siya kataw na kataw no abon di pakasagad ayaman na niya nasulangon mga tao na pala pakakadugo udi na pakatitay si sagyang kanan asirat na ikadua subutan si sagyang kanan ayat na as-siratu haqqun yajibu al-iman bihi wal isti'dad lahu bil amal as-salih suatingin sirat na benaranan kenapa ana nakasandegan kenapa mataga tutul ati kita nu ka benar-benar benaran yajibul iman bihi aw wajib agi ang kutwa kaparatiatan giyan kana sirat na benar-benar benaran ina ko miyaw na ebop ken gen tanurun na sumanga lukus tanu adilan itero nagyang kutwa katitay si sirat nagyan na benar-benaran awajib apa paratiatan di kepakay batan usangka nagwajib agyang kutwa kapriparan witan ron sang gulalan si ikwaya mananian nakapenggal makatan si kung mga amal mga pipiyah gulalan si kapagamal tanong sa mga amal mga pipiyah dahil ini managyang kaya katuro Imam Ahmad bin Hanbal atiyan naman ay was-siratu haqqun yuda'u ala shafiri jahannam wa yamurru an-nasu alayhi wal jannatu min wara'i dhalik nas'alullaha as-salamata fil jawaz yang kana nating mana iyo Imam Ahmad bin Hanbal as-sirat na benar-benar danan kana bakasandegan yuda'u ala shafiri jahannam akan tay na uli na tago na sa iyang kutwa atag wayamanan yan na naraka jahannam wayamurun naso alay apakasagadun sa mga tao pakatitaynun sa mga tao wal jannatu min wara'i dhalik nasi ikutalikudan ito nagyutos wayamanan yan na surga nas'alullaha as-salamata fil jawaz napupumangan tan watigin ako wallah makalidas tanu san uli na ayam na niyan na makalipuas tanu san sa magaan si sagyang kutwa kapakatitay tanu gina tutigu katiru Imam Ahmad bin Hanbal ayam na niyan na benar-benar na yang kanan as-sirat kenapa na nakasandegan berarti kita di anan benar mataganan tutu lagi yang kanan as-sirat kenapa benar-benar na ya mapugulaulan na adna sirat
ko kapakataning matano si isa anuan amori. Ikatlo, ayaman na diyan na sebutan tanong si sagyang kanana ayat. Ikatlo, sebutan tanong si sagyang kanana ayat na anna taqwa sababun najati fid dunya wal akhirah. Mata ana aso kapananggila sa dusa. Mata na aso kapananggila sa dusa. Nagusuki kalakang si ikwallah. Napke sabapananan ko kapakaapas. Usi sagyang kaya dunia. Nagusuk kapakapas si salungan amori. Dia kaya ayam na niyan nakikalakang si ikwallah. Dia kaya kapananggila sa dusa. Na ayam na niyan napke sabapananan ko kapakapas. Si sagyang kaya dunia kapakapas si salungan amori. Kikawi tapanan ng kulim wallah si kuriski wallah agyang kana nakikalakan si wallah nagyang kutwa kapananggila sa dusa. Ato na idalil nagyang kutwa atur wallah tigina thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya. Uriyan yan ating mana iwallah na subut na miso sirano tuam ya mananggila ini kalakiran su Allah wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya na gunata na miroo teliguda na miroo sa mga darwaka apakidulairan suway makna niyan na mga lebiran kidulairan agi kunto mga lebiran Peter wallah subhanahu wa ta'ala tingin manai wa nunajji Allahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wala hum yahzanun. Peter Allah subhanahu wa ta'ala wa yunajjillah baka apasan wallah udina isibet wallah kusiranu tuam yamananggila sukapakapas isibet wallah kusiranu tuam yamananggila sukapakapas la yamassuhumus su' adisiran kesugat amarata wala hum yahzanun nagudisiran makapambuko ginan iayam naniyan nakarina sagyang kaya kikalakang si ikwallah na ayam na niyan na kasabapan ko kapakapas udi na kapakalidas ulang numarata si sagyang kaya dunia na sampurna yan na si isa alungan amori na gina di kailangan kira katanuan di tanuan preparan yun ipreparan tanuan sa mga amal tanong yan ko tuwa piti barangan ayam na niyan na ikaswat wallah si sagyang kaya di tanong kapagintaw ko dunia di tanong pakalpasan sumasatan so kang udah tanong so kapag kababagar tanopan so tamo ka tanong iyan ko tuwa kawiyag-wiyag tanong pala yung tanuan ng suwitan kaya maanan yan na simba tanong si ikwallah subhanahu wa ta'ala kailangan na ginan ayaw maanan yan na mga dalil sa giyang kuntuwa kikalakang si ikwallah na ayaw na niyan nakiyapas tanuan ng kudunia nakiyapas tanuan pansisa nungan amor ikadu na may alwitan agiyang kuntuwa kikalakang ikwallah kapananggila sa dusa na ayaw na niyan na kikawit tanuan ng kulim wallah na giyang kuntuwa riski diyan atau dia kata wallah tingman na iwallah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sadin sa tao ay kalakihan sa Allah mananggila sa dusa nasunggiyan sa kaniyan wallah sa ayaman na niyan nalalan amal mo wa yarzuquhu min haythu la yahtasib nagupriskiyan sa kaniyan wallah sa ayaman na niyan na di niyan ito mapipikir kenapa niyan pipikir nila ni man ito kikawita pananang kulim wallah kikawita ng pananang ko ayaman na niyan nakabarakat wallah giyang kutuwa power si sagyang kaya niya naya kikawit tanong panagyang kutwa kapananggila kikalakang si wallah walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard o pamabuating wallah kaso mga tao kupiti barangan na ingad amanu wattaqaw na marati siran nagumananggila siran ikalakiran wallah subhanahu wa ta'ala lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard namata na tigwallah alaka na mikirandan so kabarakat power apun si kung mga langit ang sulupa apun si kung mga langit ang sulupa nailaning mananan agyang kanan a power
wa maknanian nakikalak wallah power agian kanan kapanan gila isi ku mga dusa di na mga lalangan wallah subhanahu wa ta'ala gina ni kailangan sila katanu ay maknanian na ikalak tanus wallah manang gila tanus sa dusa san kisah bapagi mo to kapakapas tanu kapakas lang tanu sa maliwanag kudi tanu kapagintaw si sagyang kay dunia nalalambu na si sagyang kuto kapakataling matanu si isa nungan amori ikapat ayam na niyan na ikapat kekuatan waguna si sagyang kanada dua taga ayat piangadian tanu di nabiyatia tanu na antuna ini bana anna zulma aqibatuhul halak fid dunya wal akhirah mata na sukun sukan derwaka na aya pekurianon na sukabinasaan ku dunia na kabinasaan panasisa nungan amori sukan derwaka amberadusa suka pangalakwala sisagyang kaya dunia na aya kurianon ating mana yung mga ulama nagyang kutwa kabinasaan ku dunia na kabinasaan panasisa nungan amori aya katuru Allah subhanahu wa ta'ala na tingin wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya ganatan nabi sinarwating mana wallah sisagyang kutwa kapakatitay si kusirat ayamanan yan na jithiya dia kutwa kapakakangin natin mikiran ating mana wallah wa nadharu adh-dhalimin ganatan nabi ating mana wallah sa mga darwaka asiran na ayamanan yan na pakidulairan agi ang kutwa mga lapidan gitu suaya maknanian na katitay si sagyang kutwa sirat ikadua na pitro Allah subhanahu wa ta'ala tingin manay fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'lamun ginan sumangawaleran ating manay wallah ginan sumangawaleran khawiyatan amiyang bibidasa bima zalamu sabab sagyang kutwa kaya derwa kairan inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'lamun mataan akapapadal mananan sa titwa tanda kung pagtaw ayam naniyan na mga alay sabut pagtaw aad na mga sabutian fatil kabuyutuhum khawiya diyan kutwa mga walayran ating manay wallah na miya kabibinasa naging kaya maulatan si sagyang kaya dunia berang-berang lagi ang kota pemanagan kabinasaan kisugat terkatanon sa giyang kaya mga darpatano pagpakaw masuk mga degan pagpakaw maagi ang kota mga bagyo pagpakaw maagi ang kota mga babagrando pagpakaw maagi ang kota mga linong pagkabinasa agi ang kota mga darpa pagkabinasa agi ang kota mga walay ano na isabab pa na nating manay wallah bima dhalamu na sabab sa giyang kota kian derwa kairan dia kutwa kian derwa kairan sabab si ko kian derwa kau pagtaw na miya kawitiran na giyang kutwa rarang itu Allah na miya binasa siran binida sa wallah sa mga turunganiran binida sa wallah sa mga walairan si sa giyang kutwa ayaw na niya na kiam biransiran giyang kutwa kian derwa kairan na miya kawairan agiyang kutwa rarangit miya kawitiran so rarangit wallah si ko dunia nadaro pantama na wallah na makaw masiran sa alungan amori na adna kung may wararang ito pun wallah gitu ikasiksa kiran wallah subhanahu wa ta'ala makaw matalusi sa alungan amori gina ni sabab ayaman na niyan na pitur wallah subhanahu wa ta'ala tingin wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wahia zalimatun inna akhdahu alimun syadid lagi din na nating manay wallah so kapapaniksa wallah lagi din na sudi kapaniksa wallah lagi din na sudi kapaniksa ukad na naka ida akhad al-qura igira abidi na saniyan kaya rangita niyan agyang kutopit ti barangan na ingad mga tao kung mga ingad wahia zalimatun asakaniyan na ayam na niyan namin dirwaka so tauron
inna akhdahu alimun syadid. Mataan asu siksa wallahu ta'ala na masakit amali pedis. Mataan asu siksa wallah subhanahu wa ta'ala na masakit amali pedis. Nah, ginan ayam makna dia nasukan derwaka dap kekawitian lagi yang kutu orang itu Allah kabidasaan sisa dia ke dunia na kabidasaan pun makau masih sanungan amori pamana dubli ararang itu apu nasi wallah ararang itu nutuk wallah si kuya makna dia na antun ini bana kata tahu yang sisa dia ke dunia na makau mapan sisa nungan amori na kuma dia wagi yang kutua mala ararang itu Allah subhanahu wa ta'ala na siksa nun Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalima kekuatan sana guna jagikan na ayat tapi yang kalian tanu na anna sur'ata mururil mu'mini ala sirati biqadri a'malihi allati kanat fid dunya. Dia kutuk na kagaan o kapakatitai o miamaratiaya unina miaratiaya si kusirat na si iyo to madidiyang ka kung mga amalian abiyang galabakian na si iku dunia na ginad isabab awajib kinaglan kung miamaratiaya agiyang kutua kapamakutiran kapagura-dura diranji kumapia dia kutua kapapadam butiran na si iku mga pipia kung katatagwidan pa na si sagiyang ke dunia ayah katiru Allah at tingin naman ay wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin pagura-dura ninyo ating manay wallah surila apun ku kanna niyo nagusto surga ayat na kablagyan na sukablang mga langit agusto lupa u'iddat lil muttaqin ini tilagad ku mga tao amya mananggila pada penakatir wallah natingin manay innahum kanu yusari'una fil khairat mata nasira nating manay wallah na ayah bentadiran nadiran isu sakwian diran ipagura-duran sumanga pipia wa yad'unana raghaban wa rahaba nagudi sirar kami ni memang ni ating manay wallah sabubaya agu kanak ating manay wallah subhanahu wa ta'ala wa khanu lana khashi'in nagu ayah bentadiran ating manay wallah na si sirar kami di pananangkupan si sirar kami di pananangkupan ating manay wallah subhanahu wa ta'ala biya kadak-dakal sumanga ayat makna niya na manunumpang sa giyang kutua kini sugun wallah ko kapamakuti udi na giyang kutua kapagura-dura di si kumapia padung panagiyang kaya katur wallah subhanahu wa ta'ala thumma awratna alkitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidnillah dhalika huwa al-fadlul kabir uriani nating manay wallah na piyaki warisan namin sa kitab kung sinaro tuwa biya pili ami kung mga urip nami na susaba dikira nating wallah na liyalimian aginawanian na sukman susaba dikira nating wallah na lumuluka na sukman susaba dikira nating manay wallah na miyaw na si kung mga pipiya sabab ko idin wallah subhanahu wa ta'ala dhalika huwal fadlul kabir na gina nating manay wallah na ginan sukalbihan udi nalim wallah amala Pitru Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma atigin manay as-sabiqu bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab so tao amini paguna kuna niyan sumapia biyaw na si kumapia dapat kasunod ko surga sa din na akapamagitong ginan ayam makna niyan na kailangan siya nagtanong agiyang kutwa ayam makna niyan na di tanong kapagura-dura di siya kumapia na pada sa di pagura-dura dan amapia nagyang kaya ayam makna niyan na di tanong kapagura-dura di siya kung mga amala mga pipia lagi dua ayam makna niyan na kapangabalaga siya sa masjid siya kung mga mama siya kung kapanambayang sa bala juma uli na siya kung sambayang jumat nagusto kapakan dakla kung mga sambayang mga sunna suka pamuasa suka panay haji suka pagumra suka sidikai kung mga miskin nagusto mga pobri nagusto salakausan ang mga paminto ada si kumapia nagyanan na ayam na niyan na padanan si kung ipaguraduran amapia si sagyang kaya dunia akaparulitan wagyang kuto balas yang si salungan amuri ilidastar wallah si kuya na niyan na mga tao akarginan siran si sagyang kuto kapakatitay si kusirat pagpagnintan ko wallah si tanong mapan sagyang kuto mga tao apakatitay si kusirat sa lagin ukilat ayam na niyan na kalbudan siran kenapa siran kepasagi nagumapan tanong ko mga tao ayam na niyan na inikalim wallah nagulala yung tupikan wallah si kung mga amal mga pipia si sagyang kaya dunia
pakim bagi ada kata bagi yang kotua mga kata budaya nagu kapakapas na kapakas lang sa maliwanag si Isa nungan amori wa hadha wa sallallahu wasallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.